batata mbuti ba mama tukumini muthangu tulanda nga nsangu zetu zikizyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufuatizaya ndengiambila zitafula kaka kuna programme national de l'hygiène aux frontières pena chef Munkufi kadi bau ba yamula kisalu disongila bakota mo greve tuka nthangu mosika kabuna kuni makusala lukutakanu lu nthangu makuma nsambwari ezodi lulu kutakasa mesa mamusi baba yamula kisalu disongila ba grevis posbata mulumputu ye bamfumu ba ma agence maritime ye coordination provinciale des services spécialisés du ministère de Talanga Mama Vimpi Mankangu di dina mulutualusu lo Dr Antoine Yoba yutambwedi mokilendi ki samba nungonda i Februari ivu mafuna modi makumodi ye tatu kimvuka ki bantu bafididi ku mfumu ukizyunga Dr Guy Ebandu kiri kafitiza avoke buka kyokeni kikeri diatiswa ku mfumu au cabinet adjoint José Ntedika tufutiza yani kunima ingo ungisamboti au coordonnateur au kizyunga yani una porte-parole ou ba représentant ba ma agent disongela monsieur Pati Moleini yani utendwe tikibeni makeye mengi mamata zingila programme national de l'hygiène aux frontières kundambo yinka mona vo José Ntedika yani utamani futula matondu ku bakulo ba besedi ba salanga kuna hygiène aux frontières kadi mudamudi impasizi na batamona kanti bawu batasonga luzululwahu lu mboti mukusavo balenda mukutomasala kisalu mboti tufutiza hadi akane kedika representant u gouverneur yani talomba ne mukusavo bagana mfutu mboti muna mana makulu kedika talomba fintangu mukusavo balenda mukutoma fyongununa buna nga bagana mfutu zifueni muna mpasiza uzina muna ngebele zina kirka José Ntedika yani itendo ledi aka infunu ulukutakanu uloloni représentant du gouverneur yani diaka tendo di infunu nde mudamduku savo kirka kulembika mpasi zi bantu babata mona zao babena kuna pena chef muna inswa u tasarimina bisalu muna ma frontière ma masa ye ma frontière ma mena kuntotu Kika sprizane wakumini kuna Bujumbura capital di nchi Burundi mu kisabala kiya ngonda Februari vuma funda mure makumuri etatu muku tuala midi intuadisi u République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani u kedi mulukutakanu lu 20e sommet extraordinaire bosbata mulumputu di bamfumu ba zinsi ba communauté économique de l'Afrique de l'Est ba kedi kumosi yebakundi bani ba zinti bonsu Paul Kagame unsi Rwanda kuna Kenya William Ruto kunsi Burundi Evariste Ndayishimiye buna Yoweri Museveni mudamudi nsi Uganda ye Samia Suluhu mudamudi nsi Tanzania boba mfumu bazinti ba communauté sous-régionale bau ba yambedidi mambu mukinsueki ntangu tatu zimvimba mudamdi kutoma fyongu na kibeni mambo umatari la communiqué nsuka didi ganuka kuna Luanda mudamdi mambo umatari la ukonda kundemba kuna parti est di République démocratique du Congo muna katika lukutan luna bamfumba zinti basamba no kerika batamboledi ye batomene zai kibeni nde ba terroriste ba M23 ba unde batunini musavo bakatuka kuna magata mana ba baka ye bayambula mukusalama mbima kulu mana batasala jambu dina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani tomene zaisa ku force régionale muna mambo matarila nkala zimbi zi ba M23 kadi inkangu kibeni utaboku tabufuana keka tuzaidi akane ba mfumu bazinti disongirila ba chef d'état major ba ma armée ma communauté
si bakutakana diaka lumingu lumosi kunima moma kulu disongrila mu reunion disidila nda di mfumu bazinti sidikala katikati kingonda yi Februari imfu wotuna. Mutiamudi mambu matarila nguisana ye Etats-Unis di Amerika kerka zimboti zina ye Republique Démocratique du Congo. Kikita songa ne nguisana zimboti mudiambo ba ambassadeur bodi ba tukiri kuna kerka besedi muku gana ma lettre de créance mu kilendi kisamba nungomde février mvu mafunda modi ye makumodi ye etatu. Tufatizaya nde kerka yunteti tukiri ku nti Egypte yani nde zinadiani Esam Abdel Salam yani wisidi kerka ku ntibetu bontu ambassadeur kibita songa nguisana zimboti ezinina tufatisa nde muntu yoyu yani uyantika kisalukiani tukamfula funda de mosi yenkamavoye makomavoye nsambwadi bontu kwani attaché diplomatique kuna département di Afrique de l'Ouest ntetika kuma kilandiki mfumu mission kuna ambassade di Egypte kuna nti yi France ye uko kaladiaka ministre plénipotentiaire mfumu yunkaka tukiri kuna Washington yani lufatizaevo zinadiani madame Lucie Tamiyu yani usala bisalu bifuana bon tukwani chargé des affaires kuna ambassade des États-Unis d'Amérique kuna nti Soudan ye ukaladiaka ambassadrice kuna République centrafricaine ye kuna Benin ye ukaladiaka kilandi kimfumu mission kuna katiki ambassade di États-Unis d'Amérique kuna nti Chad ye kuna nti Portugal. Mudamdi mamu matarlan saka bampangi tufadizaevo ba Lion di Sénégal baou banungini 7e édition di champion d'Afrique des nations baou ba buridi nsakazin kwesu ye Algérie ye banungini matiro bi matanu matiro bi ya kunima prolongation di kedi konda kukotsa makongu moma kuluma lutiri tuka kisabala ki ya ngonda Februari vu mafunda modi ye makumodi ye tatu kuna Alger kuna yedibadi babokilanga vo Nelson Mandela tuvisa vo Lion de la Teranga baou bakumini champion di CHAN muna nkumbu inteti muna histoire di nsiau mundiambu dina bampangi histoire di siunti Senegal Macky Sall ya nutamani vutra matoni mafuana kubiburi binsaka zinkwesu ye tufatiza ende bio biburi binsaka zinkwesu bi Senegal baou buna banungini babaki 2 millions de dollars américains buna nde Algérie yo poledi ya ninde ubakidi 800,000 dollars américains buna mu kifuluki tatu kifuluki yadi songila Madagascar ye Niger baou babakidi kontu ukipi 500,000 dollars américains tufadiza ya bampangine nti Senegal ya nuna nti inteti CAF yo ubakidi kala ma trophée ma tatu muna Confédération africaine de football tu katu vila kana kudiaka nentita nukala zi nungine mukununga CHAN bontsukwane ebuna République Démocratique du Congo nkumbu zodi Tunisie Libye Sénégal ba udiaka banunga muna nsaka zina diambudi mboti diaka tufatizaevo kerika finaliste yu kerikwane mukiadi disongda Algérie yu beledi kuna nsuka yani wisi bela konda kukotisakani kongu di mosi kuna ndambo iyani disungula kabalende kukosa kukani kongu di mosi kuna ndambo iyani kerika mamboti kibeni mana ka sadidi atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huru